Dandan guys. Dandan kita lempeng. Lihat guys teman kita guys. Wah. Oh begil. Wah aing. Oke guys, kita akan dandan begini. Cok miring. Hang-hang lihat tuh. Sok. Tanggus gitu. Pak. Kurang putih anjay. Jadi kebebegig. Aing kurang aja. Tak iya cok yo. Bodak heueuh. Tak kurang lama. Guys, sih teman-teman kita lagi dandan. Aduh. Mantap. Aleng-aleng. Ya Ramadan Syah. Bodoh dikit. Halo guys. Ya. Lu mainnya oh ini si bapak punya depan. Guys, orang mana aya talian tengahna. Eta nu ancukeun aja. Aya burung-burung mana? Orang aya talian. Ulah dibahatekeun cek aing. Heeh ya. Mungkin dimulai ya. Atuh sarua wae ka tempona geuleuh. Cak. Tadi aja. Ayo mah Kuduna mah warna 4 wen. Iya opat cowok. Bae. 5. Kabeh meureun. Tung ta nona. Terus gila sih aja mah Terus juga mau. Wah. Yuh. Mangita kenan. Bokoy nga ba? Intinya. Bisa ya. Oh, giờ tangan caya. Ini mah ponten guys. Tangan cuman depan eta. Enak kurang rapi coy. Anjay. Ya euy. Ya euy gali. Lihat guys. Oh, sering ngorong siat teh. Ini tanya blokannya tuh. Non. Sok marane asup tah. Anjing itu 3 detik monyet. Mama yang asup. Hah? Yo 3 detik, 3 detik, 3 bara detik ya handeuleuh kumaha anjing geus. Udah dulu ya guys. Kita mau mulai. Jahiri. Jangan guys. Hah? Eta mah. Astagfirullah. Eta teh bolong tah. Eta talina tuh. Pangun geuning talina. Oh. Nong neng. Aing anu kurang deui guys. Lamun rapi. Suka tuh maneh ulah make bangorong da aing mempecut coy aing hayang asup. Hah? Memecut kan ieu di situ mal barisaeun. Aing bisa. Manya pek. Dipentong mana hulu babam. Heeh bener. Ngincarna kana bang hulu bang barengan. Boleh. Ih, boleh Heeh bener sok atuh. Han pangetakeun ya Han. Ka dieu. Ini belah cincin. Ih, ada cincin. Ya. Ejanya. Latihan. Ih, kira ini kurang bingkang, Bam. Mantap nih. Oke guys, sampai di sini dulu lah guys. Bye bye.